Mateo, Kapitulo 9. At linubya king meto nga bangka, at dinalakit siya kang atba, at mineya king keyang sariling syudad. Ato ini, dela rekeya ing metong atawong lumpu, amakarate na king pagkeran. At panakit ng Jesus king kasalpantayanan da, sinabi na king lumpu, "Anak, magsaya ka. Ding kasalanan mo, mi patawaran la." Ato ini, ding mapilan ka ring eskribas, sasabihan da king lugda. Ing taong iti, manyong paya. At Jesus, balo na ing isipan da. Sinabi na, "Bakit mimisip kong marawak, karing kekong puso? Uling isano ta ing mayan sabihan, ding kasalanan mo, mi patawad la? O sabihan, talakad ka at lumakad? Dapot bang abalulupin? King ing anak ning tao, makikayo pa yan ya keti sulip, mamatawad kasalanan." Kanita, sinabi napin king lumpu, "Talakad ka, wanan me ing pagkeran mo, at muli ka, balem." At iya, tinalakad siya kanita, minuliya balena. Dapot panakit da kaniti ding malda, may nga takutan la, at pepaligayan de ing Diyos, aminye, anti kanitang kayo payan, karing tao. At inyang makoya Jesus karin, ikit ne ing meto nga tao, amayayawos Mateo. Makaluklukya king bangkong pipanyigilan buwis. At sinabi na kaya, "Tuki ka kanako." At tinalakadya, at tinukiya kaya. At milyari, inyang makalukluk neng mangan king bale. O ini, ding dakalaman yung ilbuwis at makasalanan, di natangla, at may kaluklukan la, kang Jesus at karingkeyang alagad. At inyang ikit da iti ding Fariseyos, sinabi ra karingkeyang alagad, "Bakit makisuluyang mamangan ing kekong maestro, karing manyigil buwis at makasalanan?" Yapin panandam na kanita, sinabi na, "Di nga lang masakit, ela magkailangan manulo. Nunge ding masakit. Dapot ume kayo, at pag-aralan nyo nung nanong kabaldugan na niti. Pagnasan ko ing kapakaluluan, at ing ain. Uling kumine keting ausan ko ding banal, nunge makasalanan. Kanitapin, detangan deding alagad ng Juan, sinabi ra, bakit kami at ding Fariseyos, magayuno kayong madalas? Dapot ding kekang alagad, ela magayuno." At Jesus, sinabi na karela, "Makanano lang magpaldas din kayan tabe king kasal, abere ing asawang lalaki. Dapot mirasingaldo ay ing asawang lalaki, mikawani ya karela. At kanitapin, mag-ayuno la. At ninuman, na itagpi ing imalan na bayo, king imalan ayaran. Uling itimuring penagpi, igutane ing imalan, at lalo na ing dagol akasiran. Ni ela naman mibibiling bayong alak, karing lulanan ayaran. Nung mipakanyan, mangat das lading lulanan, ating alak miyugse, at masira lading lulanan. Nunge ibilira ing alak kabayo, king bayong lulanan, at mikametong lang asino. Kabangya, sasabihan no karela de ating bagay, o ini, di natangya ing metong apekapun, at sinambaya kaya, ngana, ing anak kong babayi, metene, dapat umay kakeni,
At itumpak me inggamat mo keya at miyeya. At tinala ka di Jesus at tinukiya keya. At abeno ding keyang alagad. Ato ini, ing meto nga babaeng atin ng 12 banwang miyagasan daya. Linapit ya king guguluta na at digkila ne ing lele ning keyang imalan. Huling sasabya na king pilubluba na, nung atag kilkuyamu man, ing imala na, kumayap ko. Dapot may likid ya kanita Jesus, at inyang akit ne, sinabi na, anak a babae, magsaya ka, ing kasalpantayanan mo, pepakayapa na ka. Ating babae, kinayap ya, manibat na king oras ay ta. At inyang miras siya ni Jesus king bale nitang pekapun. At panakit na karing titig-tigbasle, ang ponding dakalatawong malingongo. Sinabi na, palabas kayo, ulingin dalaga, mete. Nung matutudya mo. At ila, kelyande king sun. Dapot inyang dingmalda, miluwal na la. Linubya, ang pontela na ne gamat. Ating dalaga, di nalakadya. At iting pangabantu, mi kalat king mabilog alabwa dayta. At panlako ng Jesus ka rin, tinukila keya di nga 2 bulag. Kukulayit la at ngara. Pakaluluan mo kami, o anak ng David. At inyang lungubya king bale, linapit lakeya ding bulag. At Jesus, sinabi na karela, panwalan yu, ing arapat kuite? Sinabi rakeya, wa, Ginoo. Kanitapin, inapisno mata, ngana. Nung makanano, ing kekong kasalpantayanan, yang mapalyari ke kayo. At may buklatla ding karelang mata. At Jesus, penabili ng matalik karela. Ngana, mingat kayo, ninuman sa alang makabalo. Dapot ila meko nala, at bilalagda ing kabantugana king mabilog alabwa dayta. At inyang makonala, o ini, dela rekeya, ing metong atawong pipi, aalipnan na ning demonyo. At inyang miluwal ne ing demonyo, ing pipi, minyabi ne. At ding kekaldan, may nga pamulalala, sasabyanda. Kapilan man, alapang mayakit abagi antikaniti, keti Israel. Dapot ding Fariseos, sinabi ra, king uli na ning pekapun da ding demonyos, papaluwal yang demonyos. At lilibot siya Jesus, karing hanggang syudad, ampon nayon. Tuturuya, karing sinagogas da, at panaral na, ing maya pabalita ning kayarian. At pakayapan no king keganaganang sakit, at king miyaliwang kapanandaman. Dapot inyang akit no ding keraklan, melunos siya karela, uling malungkot la at pakasambulat, antimong tupang alampastol. Kanita, sinabi napin karing keyang alagad. Katutuan, kenging palutan dakan. Dapot ding magobra, di taklamo. Panalangin yupin, king ginuning palutan. Padalayang magobra, king keyang palutan.